Siloni jana long bike pen dampar truck che tonga jo inut apran ke dang. KarbiAnglongLIVE anchor Merina Hansepi Digicon Surihini Rankor Apli Best Staff Award ke Palong Dun. Tundang ni Marlia tum achiklo bainong abahang Guwahati long kachisong. KarbiAnglongLIVE adaba birta long penli sami beauty bepi pinie birtang ton pen arjuponik thang. Borpathar Police Station ke parlo Silonijan Sarduka ing tiarong along matijong ni phai keparni anarlo por phai krihinia por malom ihum sangti kar thang dampar truck pen ihum Honda bike kache tonga jo bike ate warbang apran ki dang. Honda bike pen sangti kar thang dampar Silonijan PHE lang ahim tapadung Sarduka ing tiarong along anarlo por phai krihinia por malom ahiring tangra kache tong. Lasohut rongbong khat raban terona rong amikar Khoing tia sopo Benson ti hempen dipu ke dam boma husi kopai ke lang no pen ihum sangti kar thang dampar registration number AS05C7670 pen kachetong ahiring tangra ka jok apran dam nang juilo tong sekot pen Borpathar Police Station along adungarai tum birta PC adimaklong along an Borpathar Police tum sayang deng doan chipare deng pondong. News report KarbiAnglongLIVE. Kidamtang matijong ni phai sir kepen keparni nini pharman dipu sarsing teron langkung habe town hall along ingdeng hini digicon mate digital media conference paman ponlo KarbiAnglong Digital News Forum hinpen kachipatir pipon bangso ingdeng hini digicon amaya hut KADNF fangkang kido media house ang bongpen bang kepapang phubang phiaphan second edition digicon surihini rankorapli best staff award pipajir ponlo Award ki piang bongpen bang kepang bongpen KarbiAnglongLIVE along kai raraphan birta kithan kachipaduk ponver sami Merina Hanse pistame nong i chipalong dunlo Sami Merina Hanse pilake dipu rong monjer ward number troxia long kido Philip Hanse pen sangpi hukuri tirang bietum asupilo Sami Merina Hanse pi birta kithan pendanglo kaprek asai hinsitame KarbiAnglongLIVE along ke claim kachipadu ka puthak KADNF hinpen lang patini ponsi digicon surihini rankorapli best staff award anong i pipajir ponlo bangso nong ilake district press club of KarbiAnglong Maipu digonto terona hinpensi pipajir ponlo Lapuson mesen anong e kachipalong tunthek aputhak KarbiAnglongLIVE hinpen sami Merina Hanse piaphan KarbiAnglongLIVE abitumpen ningkarong chipi ponsi hirjumi pidunlo News report KarbiAnglongLIVE. Tundang ni Marlia tum achiklo bainong abaha Guwahati along kachisong All Assam Midday Meal Cook Association pen ke hangason Assam government denglo. All Assam Midday Meal Cook Association pen ningkan kepso se kachisong thek matijong ni phai sir keparni Assam government deng tanglo. Ada porphai serkepen Guwahati Khanapara Tuwar pialong suri sose tundang ni Marlia tum thurpa kachisong bontalang ni tum non aphuron patumi kachisong ponlake kovi bithi abor mate chipa bihek pensi lapo anarnu chesong ponlo labangsuani KarbiAnglong West KarbiAnglong district pen danglok asamangkang piarlo kapre galong pen tundang ni Marlia tum thurpa pen patumi Guwahati Khanapara long kachisong among dengdamlo Ahok peralama bangke tundang ni Marlia tum along tin school achatay along trimsumar tum maphan kiru ki thai ponamung sai kachipaduk panambong thidum akachiprek tu labangso kachiprek dam ki dolake ICSI isivera det angbong sita sarkar tum ta ki dam ta po kilangpon pangchi kadure theklong ICLam Uttar Pradesh alongwi along tundang ni Marlia tum maphan achiklo baino atangka ki pabat pondo bonta Assam government penabangke nonanta kingkam ki paphi ponason si ilitum theklong Bangso penajok All Assam Midday Meal Cook Association tundang ni Marlia tum apong ningdu kachipi pen sarkar thengno chipaklang nanglo tangti donatum AAMCA tiripi kongchun bang penalam thele arju ponsina nona phurun Guwahati along kachisong damang thek kopilo
nang nije dulu je urunu do skim bangke tundang ni marli tum phan ke pipon the thelu pusi alang li kladak pen ningjelo lapen hala alang li phan pi sitame hala alang li tum hem kaprek a member mate kaprek abang po bang ki tum phan ke pipon ji langpon po pusi alang li lamchak na ki pidun lapen adun tu aku tu thulang alang li pulola jitu Karbi Anglong arlu ta lokal kadok ke ulasam state angkang arlu kitun kidang ni marli tum mane ke ciklo don toksi mane ke ciklo jon sirkep mane ba ke long le lahai onariam la tundang ni marli tum onariam kilong le tum ta dopila sitala si alang li non prabjin pen education minister la so list bang dak nang submit dang fokusi alang li so dak pen ni li tum hanang pachini dun da si pini dak dharna ke do alam theke pini bangke ni marli tum ta isi successful si ni li thekdam long lo la pen ni arong lo to si kado kabe tundang Karbi Anglong angkang arlu tundang ni marli tum han seta ninga klong pen suri kardom pajiri lo kardom tundang ni marli tum chief minister phan tovar pia klong khana para long pen kachuning relam the la puson hendo আমার একো কথাই মামাই নুশুনে আমাক কত বেয়া পাইছে 2 মিনিট সময় কাৰণে মামা আপুনি আমাৰ ওচৰলৈ আহক আপোনাক আমি যদি কিবা ভুল কৰিছো আমাক আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক মামা আপুনি আহক lasini marlia tum kaduka vita tundang ni marlia tum aphan kipachinia birta ahong klama long pen kipachini kenang sora birta la puson hendo pinia birta kilong pona tengke kimatha kisung ang hor asapan ke chokpo athe midday meal tundang ni marlia tuma baha achiklo bainonga baha central fanalong penta ko an pebadun puma bangso puthak union education minister along state education minister ranoj pegu chitong dampo nangke chak dunalam na puson hendo la pen alang li la dr rono se pegu alang li ake hai si la soba kladak pen ningjelo la pen adun thu bangke non central government jitu niki delhi rongsopi central government pen ke alang li jitu education minister ধর্মেন্দ্র প্রধান আকে হাই পেন চিতং সি সেন্ট্রাল পেন কে কোন সি আকো ডাক নং প্লাস দুনজিমা আলাংলি নন প্রাপজিন পেন চিংওয়াই পন পপুসি নিলি তুমহান লাসো আলামা বাংকে আলাংলি নং চি রিপ্লাই দুংলো নিউজ রিপোর্ট রংবং তেরাং KarbiAnglongLIVE Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara do an la pen KarbiAnglongLIVE news channel ke lang ara do ana phasta me nilitum KarbiAnglongLIVE news channel hin pen kardom na pager iglo kardom nangli beha be para hin la an susi kang thur dia phan ninghang ma nangli news channel a jakong pen beha nat ki pa phrang do dia phan ninghang ma jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE news channel along humri igra warsai ke me join ponik tha nangli beha long ki prang dun chia phan joy ke la pen ador jum hek pen nili tumalong advertise our sai longji labang so our sai ke long jia phan humri ik tha KarbiAnglongLIVE news channel along angton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along humri igno kidamtang matijong ni phai sir kepen kepani nini pharman diphu sarsing teron langkong habi memorial town hall along ingdeng hini digicon paman ponlo KarbiAnglong digital news forum hin pen kachipatir pipon bangso digicon along KDNF amai phu ratis rong phar kachipain phu pon amai along mai ke pa puthak KDNF kongchun bang na than rong hang pen si than parju ponlo bangso hut aluhi sar poman pen KarbiAnglong Thomas Council EM Madhuram nekhe kachitong dunalong manpeng aluhi man pen KSAMI phu mirjeng kro Thomson rongpi DPCKMI phu digonto teron KCS pen hingchong tiso KATSSAMI phu Samson ti pendanglok WKDNF amai phu Bhaskar rongpi chunbang Danieleng hetum pendanglok kyong dong tum chitong dunulti Mailong KDNF angkang kido news channel along ki claim kitam kachipadu ka bang phu bang phia tuma phan bang kepan ingwai ponsi kachitong dun aluhi sar popen second edition digicon best staff award nong e pipajer ponanti bangso hut kachitong dun aluhi sar popen ki than ponatengke phirangke tum ki claim kitam abangke kai kita ahok peralam thisi pachitak ponangji
Lapen malom so panchot kali ninga klong pen klem ponsi rarapan abangsi chipi ponangji lapen inuda pherangke pulote kakiamat jarong chevek chot abangke chok chi pusi Karbi Autonomous Council em Madhuram lekthi pen mailong lamthi jaipon. Lots of portal news journalists, junior, maximum juniors. Ekdom ata within pin juniors atum hedi portal news of senior fan goso simane pining nata chichini bangli char kanjam so select gono lake ning choi ni kola ma ni ke ni clearly because I'm always genuine. I'm trying to make a genuine ne ke pulo date ahok sei tuji na pe ni phana tu ta na tu no direct na solong ni tena ni na ni meeting long kami ni la sa si buku yo na tu boss tu yo buku ne ke tu dundu jam rong chebe ko and media lo bolona de kai mata gentle do nahi polite fitness do nahi jam rong chebe la ter din jan ro ba ke bang ngang pro ji pa phire thekni ge hol sum ni pa looks emhang nang ke lang ta nang pa phire lan thekni tali pulo tang te they did not tell and truthful. I hope not candidate and always neutral. KDNF ahin pen bangke mithang jong jong aphan chotle ke claim pon kali digital along ke claim an phirang ke tuma phan an si claim pon lo laso pena joksi Karbi Autonomous Council CM Dr. Piliram rong hangalong sitami chingki che thandam lo lapen alang li sitami mesen alam chak nang chipi don lo lapen non ovikini phirangke claim bang atum kachini nang je bangke abari matuma phan man pithek nang ji jong se alang litum senior phanta man chi pithek the pulutangte nang litum ke thek abangke thek na ka somsi plang der ji pisi KDNF mai phu ratis rong phar pen ning je pon litum media pulote litum ke claim bangke mupen litum phan aluhi do bena ke than pona som thak thak si senior litum phan litum respect chi pinan ji Aprang nilitum ke chari duna hu de nilitum ke claim cheng cheng hu ke senior tum han nilitum respect chipiu nilitum ini prong same senior tum ban lo kulote alang litum han nilitum thul ko alang litum han sikani ang hoi same chipi bota non nikam photo ang bom nilitum ke theglong senior tum ke ading masia be respect long le senior tum nilitum ke theglong gen lasi nalitum ke chari dunji kulote senior of tum long pen tum chari dunanzi senior tum phan man ki people se nang tum chari dunanzi nang tum jong si senior tum phan man pithek thi pulote nang tum ke chari ke nang tum du ota the nili tum pen an par nang tum omuna ka the sitame senior tum phan nang tum man chi pithek thi pulote nang tum ka thek de thek na ka somsi thek ono bo Nini apartment bangso digikono mailong kichengani digital puthak klarda kalam the kachini ji Nathan Ronghang Sangpi Roslyn Taropi MCJ Lapen Karbi Autonomous Council Deputy Secretary Ibon Teron ACS atum pensi than parjupon News report long sudan tilapen Govind Tiso KarbiAnglongLIVE Lakhan ko rapho nilip constituency ki parlo KarbiAnglong pen nong nam ka chathang dun klong Chukihola Higher Secondary School along matijong chikloni phai serkep ani annual sport meet ki chengpon Chukihola Higher Secondary School aning kanwang ason thak thak si pining surihini rankoi rapli aning kan let hota lo ke Charlie arisoi janga tuma phan lo ke Charlie ke thek ason ke pathua hinta pin sumar la pen ar sumar tuma phanta ke pathua hin anso se kangthur ponji phan la pen ke pathua hinta thek ser pulote joy ke pen worengang hoita longji phan atowar do la pen lake ahok ke pathu ke thek pen ta ok prana phanta me jasme Chukihola Higher Secondary School la principal Dr. Ranjit Ronghang alangli qualification ke la hai hani BSc, MA, B.Ed, MSc, MSW, MPhil, PG, JMC, LLB, PhD. Inut KarbiAnglong pen da nong nam ka chathang klong inut man pen ki do kang tu yang deng ka Charlie ke do apun achak ke chok pame hexer la pen ke borhi ke ong nai ta alang li ke inuli. Nilip constituency hawar phani si ko pai ke me athege alang li surihini rankoi raisian in kan pen principal ar pu ki khi pen ke ong dung lo Charlie hin la pen ke patho hin paprang pon bom la
Labang so mailong aluhi sarpo mana peng kedo pen kachatong dun nilip Education Development Block Board Chairman George Rongpi chatong dun si Jumesen Lo Charlie Ahin Charlie Pamenangji ansi mo arnisi nut man peng kedo kethek inut mesena bang hubang pi chemanji aphan Charlie chepaduk nangji la pen ke patho hin ta chepaning ding pen Charlie lote mesena tawar do puta thampon Hibang je ningkan surihini rain koi raphon ningkan arkoi jiklo malom Chukihula Higher Secondary School main gate hedung lapen mesen pipoksi patang ponpo kita chicha. Apen prabjen pen Chukihula Higher Secondary School along than bangang hoi papat ponji. Lo Charlie ahe malong akinanga son an KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan lapen KarbiAnglong Autonomous Council Education EM in charge Richard Tokbi aphanta chingki chingwai ponsi sai pachun ponbek ji aphan ning thiklong pen thandika. Sayang beng morning assembly padu ponsi pangcheng pon kachatong duna chuma phan pachini apor kapachun forest warteron pet Karbi puho pen pachini pon welcome dance to Chukihula Higher Secondary School Lo Charlie Ahin pen akikan paklang pon welcome speech CHS Game Sports in charge High Sing Crow Ahin pen pachun pon drill display aporta padu pon CHS alama aluhi sarpo George Rongpi Ahin pen ingthur pon national anthem ta dun pon Chukihula Higher Secondary School along si kecheng CKCS Tiripia Maipu Chandra Singh Pro ketok one kaching hon so Karbi pu la so school along henlo kecheng si chuning pen lun pon pangcheng pon la so mai along katokovia sai an kapachun pon man peng kedo Chukihula Higher Secondary School principal Dr. Ronjit Ronghang aduntu kachatong dun JE Pohora Division Relinson Bay nilip KCS Zonal Committee Maipu Barim Suresh Tiso Chukihula Higher Secondary School SMC Maipu Bapuram Rongpi dun Maipu Edwardson Ronghang lapen ke ongdung atum chatong dun la sopen aphi kapre ke pathua sayang deng doan pachun pamil Chukihula Higher Secondary School principal Dr. Ronjit Ronghang alangli pen kipuke prabjit pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning ripon ke nilituma phan lo than bang aphai papat pon sirakte mesen jilapen sonason kavelanga son anta nakipi pon thuji aphan kachuning ri padupon Kita than mana kita tanah kisung bang lalu ni tuan banggila teaching staff bang kenon 9 anu vacancy dokok lo masih prabjen pen KarbiAnglong Autonomous Council tuan handa cuning ripon kado kang tung bang lah lo je non mat immediate ladap Chukihula High School long bang teacher new appointment EPP sistem rationalization process along pen along kapek omuchot a school ada along pen 1 pen ladap Chukihula High School long nang thapasan te mission leave Athema da permanent teacher bahini wet pen ke mana class 6 to 10 an ke than pachitang le Koilamati pen Samson Inti KarbiAnglongLIVE Bukajan subdivision angkang sapapania longkido sarupathar VDC chairman Simeon Rongphar asarbura kalitang Jugen Rongphar kedamtang matijong ni phai troksiani labang so pier the pen chiosi sining hemrengmi arnamalong pati boktang lo Pini ni thom choksi asan ke chok lapen hem ke pangthir girja paduponlo Lasola Majulong si Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisa Thihek pen AJYCP atum ada por phai kresia por asan ke chogani humridam Kahumridam ahut AJYCP Bukajan Regional Committee Maipu Sandip Saikia Chunbang Niloidas AJYCP Central Executive Committee Klembang jitu phukon pen arisang hotum chitongdun Asang kechok girja juddet pen AJYCP tumpen kalitang Jugen Rongphar aphan panongsi achor artist rong pipi arideng isi ke hokalo pajer ponlo lapen alang tumpen alangli apor pe kachevoi ju epot ningduk chepaklang pon lapen alangli karjong sining hemreng miar namalong ke dudunlong pameja phansi ahirjume pajer ponlo Bukajan pen ananterang KarbiAnglongLIVE Pinia birta ke lapan si kang ton poniglo kardong